Ia o te fifia fo i o folofa ma wha antalo wha antu, ma wha antu lima, ma wha whei loai, wha malo le di vanga o lan fiafi. Ile to e tā fo i nei o aso whai ngā ruenga pe a tātou whai tau mai le aso ngafua i aso wharaile. Aso lua se fulu ma le tolu le rei o le masina, lo na ono le nei fo i tau sanga lua fe lua se fulu ma le tolu po le masino yuni. Ia ua fo i lau sa ilinga malo, me se fo i le fita i tunga si o tātou waturo. Malo le soifua maruia. Atalo fatu, malo le soifua maua, malo le langi ma. E manatu au tu, ia o lo o manuia me o mai le alofa, tau muri muli o lo tātou mataisili le langi. O lo na alofa sapasapai, o lo na alofa aputiputi, o lo na alofa whauowo, o lo na alofa i le mawai. Le fo o mawhai ono tau sila bai, ia vai atu foi. Tūlanga i la tau sa sangi whamanu wao, ma i la tau wa amata foi o no mai lunga i tātou porokalame, i le rei foi vanga o lea fiafi. O te wha malo mo wha talofa. A whiwhio bai abatala mai foi o au lungole, tātou upenga o wha matalanga ma upenga o so te inga. Tau latu le tātou YouTube channel la ngata foi lea o le Facebook live. Malo ale ono sai malo le tautua. Malo fai o le faiva. O e foi sa ngangawina le vao. E la tau fo le e tua iai vai malima o la tau o le malosio le nuu o le malosio ainga o le malosio e kalesia e la tau o lava fatu ainga tausi o le ala usu le tae au a mai au na tapena sina malun tae au a tinama tama ia o na wha maai leo le anga ese sulu le pe ako ia ai kirikili le tae au malu manu e le i malo rosi mai avio le la sau tai le uli au mai se me ai o le vai ainga o le uli o manga whai le whaalifu po le ale tau mawhitanga whaisi na tamai malolonga to e kurikuli le paolo le fiafi o ilan tau nā leo te whai antua yo e wa masani le ngangawina o le vau whaatalo whātu ma ofolo whātu i anti o to umare ni vanga o le fiafi o ilan tau e fiafia i le tautua lea o le wha e ina o le tai e ala usu i le tai au pe malama e le tae au ua usu le faiva. Wa amo le pau pau, wa amo le upenga, wa amo le wou urikiri. Wa uma tūlanga ia usavali fo i mare tau fo i le tae tuitui a lili ma ioe. Wa uma lava tu ai ngā luenga i te faa e le tae mau faiva lo fia au. Fata lofa mau folo fatu programe. Tautai A'e. Ioe, wa i kongwa i faiva ngai e a fua i le nei muafita lainga le antunu upore nei fo i vao ngana. Wa whae ngoi nai le tātou porokalame. Kaukai A'e. Ioi. Ngā e mai au se whaatama soali inga po se whaiva. Ioi. La e hamo A'e ia vao. Iuta pe sāwa vali A'e tautai ura ngā tei whale e wala au atu ila tau o loo. Tau whale mau. Ma ila tau o loo. Whiri afa. To ina ma whaataritali. Ia le A'e mai o whaiva. Ia le wala au ngā kaukai A'e. Maku mai vai. Ioi. Mala au fa pena to inga. E foi la langono le dei fiafi. Ona ua fa lautele le tua ta leni manga va ama me alo fa ala inga luenga tatou te tautuai. Ua ma fai foi la no tatou fa peatu ia ila tou fa inga luenga i ofisa. Nga luenga le malo, nga luenga tu ma o tio pisinisi, laiti, pisinisi kekele so o se tu nga luenga. Tautai A'e. Malo fa yo le faiva. Wo tautongi o se seu walanga tila wa whapu lou le tua lima wha malo whai o le whaiwa le nei aso. A opo tautai o ngā tei whale wha mai wa wha atu e tautai o le fua ina ua tau whaipu e le matila ma le ofe loa. Makila o le ofe la ikiki o le ofe loa o le ofe umi e whao ngā e tiu ngā malie malo whanga. Wa tau whaipu e ia o le ale wingo le nantala wa pu e le ofe pu e le ofe umi wa tau whai aina. I le lofa ma le anga le leo le atua. Ma fua i sea, vai yaso atoa o tātou whaautu seu le langi, tātou no manu i le atua, o le atua o malo, o le atua o le malosi, o le atua o le atoa, ina ia sifo mai o na fafonga, ina ia whaatau tainga le tātou sa valinga. Awa a maka le aso ngafua, o le amatanga fo i le nā o le vai yaso. A tātou tini tau laula i le aso wharaile. Ono e toe tūle ma e toe tilo e peo le tala le tama na whaaveleina li a masau mani i o i lea lan taua. Le kama o kūma kilo. E te toe tūla ma e toe tilo ma e whaapea. O te tū ma ofo. Kasi o whātū ngā nisi o e kalesia.
fa mai o te tū maofo I le alofa o le atua. Iyo, au foi nei o tātou whaia ma tātou take it for granted le alofa o le atua I le aso makako whapea o se mea wa guarantee. Lesi aso ma lesi aso. Langa iei upo e mazani ai. E tātou te lei loa lesi se kone ma lesi minute I luma o le soifua. Ai a tātou amata mea la I le asonga fua. I le kaukulinga mai ngole aso whaleile le nei wa tātou tu vai lea wa e sapi ma au malie. Wa e sila mai o wawa ai atu e uina leo I loa tau fōlinga. A wa lava la tau sasangi wha manu wao e tau tino mai ai. Oka se lofa o le tua. O loo manuia. Ia wao ke whapeaku lai ante oe. E iaina inisi o ainga. Sa amata mea mai le asonga fua manai pelenga o ainga whanau mātua. Uncles, aunties. A lea la ua le au mai las whaleile. E sa ola utala. E iaila le taimi o lewa e ngofo ngai mai whapea we. Sa ole le asiata il tātou whaatalofa. Kalo fai sia o kama ngā mā fusi ai le amakangore vai aso ai pangalea. Talo fai sia o uso. Kalo fai sia o nisi o nephew. Kalo fai sia o uncle. Ua le au mai lana sa valinga o le wingo le nantala. Le anga yeile maa tui ma le maa ngao yeile maa e whaala vele au. E le o malanga uma, e le o maliu uma, e le o aminga uma. O le finga ngalo o le tua. Wa e sila fiera ngā mea. Walanga e pei se upu tu ure mea lea. Peo se upu ku ure mea lea mai le amatanga o le nei soifuanga. Pei amalanga o akako kauro le maliu ma le okifa mai. O le finga ngalo o le tua. E le o maliu uma nga finga ngalo i le tua. Langa yei mea tātou te mamoe mamanu e le fati. Ai sau mana e anti ai. A o porokala mea ia, e te tau ono tātou fia I le tua, o le ua Tautai A'e le nei sāvaringa, e ofo ia kia. O ke whaafekai wau te ata tu aka aku, ma whai aku kako karangoanga I laka pi, ma ngei mea malawa. E a o a wha au a e le o ai, e au sanga e le tu vai. E le o mai le de fiafi. E a whaila tele ni tātou upu I manu, wa salai na tele o upu manu le aso le nei. Iyo, leanga ua tātou tango I ula, ua tau sila I ula, ua tātou futi manu ula. Ona o le alofa ma le hanga le rei o le tātou mtaisila. O le whakalofa ngā mo o le vanga, o le fiafi. A matali o le tātou proklame, e o le tau o na foi le nei, a siata. Lefa o se ebedu ngō le tātou, fola whaasara lau nei, e tau ora bai le tautua ma le unanga lau Bluwave TV por ngaru mona. E le ofisa au tau I baru kau nei au kilani New Zealand, ia e whaau le tautua ai maise foi o le tātou porokalame o le Tautai A'e. Whioi o le tala lei mara au whaikaruga tofia le tua au te whaatalofa ma au wha malo antu. Malo I la tautu I malo fie ala I le tua malona fina ngalo. Whaafetai la tautau langi, la tautau osiosi a wata talo, ana pongi, ai maisea o le lau ngai no le upu o le tua. Ke leo fai fe au fo inge yonga po tu lo wala fa ngal wenga wa we lo le ya nai fa fe ngai nga mau te fa wo te tau tala lava fo o le telefo yo isi nai fa fe ngai nga ia o tele ai na mili le upu le tu e musu ke le vai ku ngau ko fa sanga kau mai le ia ai telefo ila to wo lo to la to lo to ia wa vo nei fo vai taimi ma nei aso nga antai wo le to tu sa fo o yo le fa malo atu fa talo fat ia Samoa yo na tafa te tele mai le mata sauwa se ia pa ia na lenga ia male oso o le la ile ngoto jo le la o folo fam fa talo fa tu asia tel divanga o le fiafi ia nga ka wa fe mai foi la ile lunga o le tato por klame ia ila to e fia e fili le nei unanga e te sau tato te tali e mo ka ku karkalangoa io tanto fai tala mali tanto mu falo au mai au vantu e kongia mai e sumua mai o se pe ala e maleo langa nga pe ka kadie e ko fa poa o europe o volo vantu no ngol tanto por klame ia ai ngisi fo swafa ke vi o las fala ile fo ia tanto ia e americana le sifa ai supu manto za vai o tato es mali o le space o le space e ka ule mangi ngona nga ka fa ala lo fa va aki pe ka fa ai supu ras kam o tato o le fa es mali e fo ile sa fa ile le ya sa vo mo Samoa o ile we lungo le tato por klame fo ka ko we va le vanga o le fiafi o lo tefu fa nana fa talo fa tumo fo fa tu le vanga o le fiafi mai sunga ya va poleka poleka ki kionga
le mafuta mai e le vanga le fiafi fa talo fa to fine ia Mena Davis ia o na yo cousins masanga le Mena en Beckham menga ia o masanga ma tu taule pa Elizabeth ia en Mena Davis le mafuta mai fo i Brisbane au Italia le vanga o le fiafi a talo fa tu mo folo fa tu me se fo to fan swafa to fa vai malai por sunga siata tavu simo mo fa tu van wanga no falo ia me se fo fa tu ia to fine malasi le to fai ali aleota le mafuta mai nai Brisbane au Italia sunga aleki le mafuta mai divanga la fiafi fa lo le on sai ma lo fa to ia nga te leo to violina e le to fo i mafutanga Hawaii sa o le mafuta mai fo divanga la fiafi ma lo lava le on sai ma lo fo il fa to sunga ia tama fainga ia me se fo yo le no falo le uri ile ia Daryl ma mo le mafuta mai divanga la fiafi malo lava le soifua lau lelei malo fo le mafuta mai Reuben Edwin le mafuta mai le vanga le fiafi malo le on sai malo le fa jojo me se fo le tofine ia Rosa tavu I fili po tavu ia Rona fili ia ma le tautonga fionga le la tama po le tofa ia Yudi David fili malo lava le on sai le vanga le fiafi M Scout fa tain mafuta mai fa pevel fa tlinga ia matamua anai e noka Fraser se usa ya pap ngasio malo le soifua mnuia mai sunga mai le so ia fa afta ia tu ma afta mai levanga o le fiafi tu sa fo o le tanto boru kalame fa malo atu I se uso pese au le tele le sunga ia shailo stau mata fa ia ese le au le ta ilo ia po to ia se tama pese live vo le kaiminga ese mai na ia uso ia le uma vakul ma fa sala longa vo le wari la ia fa ko CDs ma ese mai la ni a o me ka live va vo ngare musika ese ro fia ka miki le sole a wo fia fo o tele swing o no langa vaola no le tau fa tai ma fa mai ngot program le vanga le fia nga tele o se uso to fa ia le vao le mafuta mai fo I le vanga le fiafi le vao to ali metapula Julio o le wadi ia na tele na o ro tautongi e sala na tangata I Samoa I so nga fa I le wadi ia mo le issue o le traffic fo I le afu ngomia infringement I Samoa le dile ma le dile o makafa le fia ka wala ki le va ve o mai New Zealand se manu lo fa tele I le to fa I to o vai to ia po ole tama fo I ma tu o san burianga wa fo I le no fainta ma lo lava on sa le vanga le fiafi tofa Bob no wola ta lo fa lo fionga te ulangi ma lo ma tu le vanga le fiafi Graham Cowley ma lo le so fo mongwia mo le fo I ko vai ku le li pe ngase kolita ma tu ma vanga nga te le tu po mo ofo le ma futa le vanga le fiafi kolita ia ma se fo yo tai tangwa I ma le tu ma vanga rono ia mo tu ma tangi lima Jesus fa tai ma futa le vanga le fiafi to fine a moana ma Tom fa tai ma futa nga te le pa ma to monongi lo fa tele tu fo isonga Johnny Tauti ma le tu vaenga mulitalo mosa tu pa I ka fiola e ka fifi o mariu mai lau chief failo mai pe fa pe o le te nei se fa Skype ki ma tato weta po ile au la so tao dina foi mono fa tele ma fa le vanga le femes fo to fine ya Hana pos Hana ma tau aina Smith le ma fa le vanga le fiafi peni mene ma tau ma tanga me se fo ila tama au le lele Dimitris me si pati ama ha tele ma fa le vanga o le fiafi jo fai vai malo po talinga le muenga le vai malo va fusi pationi sauka o maka malango le matai e umaharu yese ka ko karangoanga talo va dia to le uso po talinga ele to mar tausi le vanga la fiafi le sa metitila I ka fiola si o uso le mele e sau le sa fo ile alolani e sau nei rungo le Facebook pe se kama I pepe fo ilele pe te tau le loa tu sunga la lo fa fianga one of the well known le tau fa iloinga kama loa alo o faiva I manuia saulunga sia so fa sta tu tala me se por proclame Mona sini tau tolo fa tai ma mai lunga proclame le vanga la fiafi Filipine pina Alesia me se foi la o le sunga ia
Sa matangi whaafitai te o to fine mafuta mai ro whātu le uso ia mataena. Ioi. Mai se fo ila o le tau mafutanga mai West Auckland. Talo whātu sunga a Joe Waine. Kele kama pese le lungo le tatou porkalami. Ioi. Sunga ia Tuyoti. Ioi ka lo fai. Tuyoti oile ave ila au. Oile ave ila support. Isi ose Oliver Tuyoti. Friend to pliake pele fionga lalo le. Tuyana whaafitai mafuta mai nevanga o le fiafi ia polo fitalainga. I le matua fisasaya i whaafitai tele lava le mafuta mai nevanga o le fiafi. Te Beatrice. Isa o karar kau waso fu ilele ya o malau au le ke kapua ia ia o populai. Ua makua e ngimo le leia. A talo fatia e filio e le ngatai lea o sunga ia yoane io le mafuta mai. Can you just scroll down a little bit from mole in the middle? Ile onga tonu from mole. Yone tamali ile pua sa ala ova ia tunga ide sunga fo. Il fai fe aule mafuta bel levanga la fiafi. Io semitone and fa o Sofia vanga fa taid mafuta mai. Let me just read le semitone. Talo fa siata manuia le proclame from USA alofa mo Jaira Done Junior o Porerua. Annie sama ma le whanau moalia ma le whaletua ea ma oli le kolisi whaafaife au I maalua. Okay, ia le na ua mai ia alo whaanga foi I rungo de tātou porokalame ia nisi o le melo whaanga ia kau whai tau watu ina ia I loa foi ia o lātou ainga ia o le te mafuta mai mamori atu o lo whaanga malo ma mea whaafitaile mafuta mai porokalame ranga taile o pira yoane iyo Tuyoti pola fitalainga fisasaya I ua leva o na tanu le maliu le na le blues. A talo fatia sain peni peleti. Ni vaenga le afiafi malole o nisai malole whaatoa me se le uso ia whanoti. Po o talenga ia tongi sia whanoti yoane ia ma le whaletua po le tausi ia whaamati ma le no whaano malole o nisai le vaenga o le afiafi. Whaasolo berka ko ua whakalofa ioe. Talo whailau to wharesua whasia tanu au sala. Whapea uri e kere ilo Facebook ari. Atalo whailau tō wharesua male. Tausi po le wharetua nevanga le fiafi. Virginia Danao, thanks for tuning in from Los Angeles, America. Ia te leo Augustino. Mau ma le taufu I mawhitanga si uso ia Randy Whaafia. Wa ufiu ke wala awa kuia o ile so le whaamoe moe fo ile o fitu sulta usanga o le kolisi o Samoa. Angai ke masaua e ai o uluma. Ai ma e ngau ai lau kelefongi. O fie loa Randy po ai le te lena e tala noa. O te longo fia o e sere taka tala noa e le wha alau ringa lau spika e pifo ile le kau kawa I lo o fai pulo. Sa o e kamiki mango. Ala le waka. Lo fa tele usa me se fo faritua. Nei vanga o le fiafi to fide asina. Ai. Maunga tai, io po sina saula ulu sa vainaya, ula vale, maunga tai, ia male tautonga ia pepe, lo fatele atu, mo o tau neivanga o lea fiafi. Zempo e tu vai mre tau foi mafutanga neivanga o lea fiafi, ia mai se fo i le tofine ia ngaso longa po to iva, ia le mafuta mai alisa, pe foi se o tofine fa pele ia sita, ma loa le ono sai, ai ko anga ko kuli ma kakalo, ko kiki ngei, Vili e tu l'officio New Zealand o le na ua maua ia le tau work visa. Ma lolo sa I tunu mafono le ua whaaftai mafuta mai le vanga o le afiafi. Eric Schuster ma auto uma la velungo le tātou porokalame. Ma loa le ono sa I ma lo le whaatoa toa. A talo whaatu fo le tofine anga iuli le ausa. Tani eruki ia me se fo le sunga aki. Le mafuta mai fo I ausa talia. Ma loa le ono sa I. Ma lo le tau atai ma lo le tau tua. Ia se usau rungo le tātou YouTube channel. O sa mika ko rungo Facebook so se I ka ko fa malo me lusi paia ya me se foi la le tinaya ma mora robati le mafuta be fo le vanga le fiafi sunga no au sala robati ya ba so foi mafutanga nga ta fo ile Herman Court yo tala I pou ya nga ta fo ile sunga fa fo wina tanielu ma lo le so I fo mruia ma lo le on sa sila Onelei le mafuta pai fo I livanga o le fiafi malo le le fa toa lau fili sande rivi le pai murianga o I ka fio lai Lion Heart
Ia, tamaiti fo ia tui sa mau le wailunga le porokalame malo lava le ona sa. Mai ri kakou au ri ngai kai mi ai au kilang. Ia lo fatele ati o tau le uso ai me se fo ia tau te to lua. Ia mafana dala le au pepe le mafuta bele di vanga le fiafi malo ale ona sai malo fo ia le mafuta mai lunga le porokalame. Lavenda mamako ai me se fo ia le mafuta le di vanga le fiafi. O fo lo fatu fa talo fatu me so ia sunga ia soa. Le malukas. Now, se fea kula ukala lea. Oh, mana ia i o nisi or ilato. Sa tatou mafuta i Samoa, se fea kula ukala. Peila la u fea kula ukala nge i fakusa kusa i la utamo o le vao ma la ukamo le vao ma tapula iudio. Ma le siko akele lea o le waleva na tautua o tangata nei. Wa leva nga luenga mo lunga le malo wa leva na sinia la wori nei le LTA ia swing o tu la fono e mala le ia la fo ia i vaenga fo ile le mai swinga kuai me tuai swinga fo me tu langa uma fo i lo ia ai e fa fitai fo ile le o le na ta vai o le fa maongi e o la ko kiuke nga i Samoa le winga la tala fo ile le Sia uva ai fia le wari e kaliangi me oni kupe mongo io se vanga nga uva pi tau vai fo ile kau mafia fia ia onga talia e ma kamale o tanga vai fia tau ma sito tele me nga le fia le wari pe avai mai e le o tapo ku le me o le pepa la va pi e kau fa ale ai me kau mafia fia ia nga vai foi kama voi ke ia fa awange e ko speed awange ia ale fa ia fo ia ngai kama nga me wai e to tongi fo ia fio be fio lolo e lo to i swing an late a jaro fa ile sunga ya elisala tali matasi io o kaluanga fa le tonu le pulu ia ua ese ha fo ila ka vai si ka karango ke sia me le tato me ilo de crusaders la so taiao ia pira o makuasi wa pira esa o fa finge fo ile le kongo makua tu shu ha kalango ale ia e lo fo ia le so taiao ai ole ola tala le te tau fa yatu fatalo fa sunga ya saunoa asuenga le mafuta me fo le manga le fi me se le totel Asi kau fa kula singa u kama ikala ka ko ovi ai foi le. I taronga le nga uma ngai. Wo ke ia lo va ia ku ngai le ko me ile post ali ska. Mata mata ka ta to ro le mano longa ka ko foi mai. Ma ngai yo si va nga ka ki ori. O va ia ku ngai post ali ska ka nga. O ka screenshot al kiri fia va ku lunga. Kiri fa mai le fa share ka ka le. Il ka longa le nga uma ngai. Fa mai o ko uma ye o fualango lango valea fu ya mai reo lango vale fu ile maroon ala me ko ke fu ko fe e fu le maroon mo ko lango ai le fu lango ngai ka me ke to Samoa fa mai e fu lango ngai ka me ai sa unga le lise mo mai ya le ka maula vale le o Jerome mai ngai ka me ki ngai ngo mai a vele to ma o vai ku sorry e se fo ile ora ka fi tau ye kan kai lungo TikTok ka di sol e ka lu mai le ungo talo nga matapu e se fo ya le boy ave si kan ka io elisala o te mala mai tinga la fo ile ngo maka ku mo lo toi ile aingo ile tau sa mingo ko panke ki ka ya fo ile tati vai tu ai au so ai tati ya la ta to le wa ka ko lo na talai le vai mari usunga maka ku kari ngai tapo inga ai la le si vai nga mo conversations nga share mail tanga te wa misa le si vai nga misa mo ia ile ingi kala fo ile le ngo matua o va male fa wala ulo va vale malisi ai la ka nga mai lang fa sia fa mai pola me o fu e kapua e kunse lang ni pela ai le o ifo e ka e kapua iska mi ki o luaima manga ia to o ma Crichton io o fa pia ka fiolai maka ukia le level le wa avere au ka po ia sa mo le mele au vai mai la ko mengi skanga kanga fa mai tala le skanga kanga o ke longa se ma ko le maroon fa mai
ele ai masau fe au mai ele ai masau fe au ma fa vai la mai ele ai masau fe au le namia o le mea mua ele i ka alo ia kuinselangi ma se toa Samoa sa ka alo le Maroons ma le Blues a New South Wales ele ka alo ma se anga o le toa Samoa iyo o ai se o le lango vale fu le Maroons ia o fa pele ro kama va e si you a se anti o ngai kamikia iyo e se a so nga ia se anko iyo e si you fo ia o se anti ne nga o miengi yo anti o le fa veve si le ke ro fa ko ngai anti fo ie le e afakama afakengi le ai le nga iyo anti tala e si you a fo iyo wale nga makua ai o le mea wha tāua, i mene o tapua inga, la avatu fo ila la avatu la utu ala lo wae, o le tau te sila mai, o le fo i mātou te whaia lea mea o le tapua inga, le hae ke vai fo i lele sila mai le hae make e uyang ki ngā inga, ska mo la upe periskai, ia o felisi vai aso o ki ngā inga, iyo, ae tate tau mawhaia, ae ka ke kau mawhaia e whai le, o si fo i keimi ki ngango ka le fia se futbol, ka la me pia whaia inga la ka apu, o mea tātou te talitali e. Ai e ke kangolo e avela uka pua ingai lunga i le si levo ma e lau vavale ma e ngutu wai. E ke halu roe ave whapenga. E loa ngō fie ia e ke le ika alo. Ia, lau kalanga le ofek. E loa ngō fie al tangata e le ta alo. O le vaa pā ia i mea ia. Ia. Ai e ke longo fie ale tangata ua masani ta alonga. E jokes mai lesi jokes aku ke vai e kali. Ai mata nei manga ia mele wala ngai mo e pi fa ale ango soli. Awa parau vale fu o le ka ke feeling. Ia ai vai mai la ngo fo poro ka ku o ele o so optere o ita ya o au te tau le fie ngana. O ki kau le fie ngana ngai ki fa nganga. Le anga ele na o ena i lunga o lai mani mo umare to teli. Tu inga tu langa la ai taua le tu wala lo va tu mo oi o le taua i o le tu wala lo na e longo fia o ele ika alo ia o pingera le o kala o asoia to wola e sio ma tu nu i lo li o ingo wola e ai lo wola nga akoa a ma tu wone ya soia kapua i le au vodi kai minga o le matua i pao o le vodi e se uso le o kausiti tausiti le pai io mako wola e saule aua le lionga mako mai nge kapua. O tangata mua e vevesi e koko ngore pia park. Ele stadium foi lele. E lau fai akua au karale. Langoa o e fau mai lungo o mea moni ala utala fact. E muli vevesi ka maka alo. Ai ua mua vau isi o anti ngai maka au kafa. E vau ngai o isi a o kangaka ngei e vau le fa fonga mese o ai ngai laudi. E le ta alo. Ioi. E le ka alo. Ia, o kama mua ia fa vesi. Ioi. Ia nga kenso ai le ka alo nga ngai kama. Wa kau fai i wa involve lo ma players. Talura kamaya. Ioi, kamaya vau. Ai ke vai ke lo ngo fie ale tangata wa e masangi ka alo nga saka alo. Po o lea malea, you know, e kamari i arfa ingo langa heartbroken. Iyo, wa e fafonga de upunga, o le e tamali i arfa ingo sianga heartbroken. Ia nga kongu. E longo fiala o e le te fie te a e malo ke vai ke ai e fai inga pi ke kau ngukua. Pe tau momori mai tutua malo e momori mai ai kua iau kala pe tau sau e masina uta mai palau vale foi lele. Ke o foi ke o sa sia mato foi au. Se ki ale se fai ai. Fa pena. Ia mo tato u malo tapo ilanga le wo to e fang wak. Ai ka ko ke le yo malolonga. Ai ka ko ke le yo malolonga. Tato foi mai lo walanga o i. E uma foi ko fai foi ka ko make nga wala so anta hau. Ayo, ele finals le ole alo tu ila so tayo. O le mea ke fie o ia ele sa au ka aro ka. Iyo na uma tu ia vai wo talia le e o ia fo i ile
fai unga te lea lau falisa fai le matu ta alonga Wellington e male Prompis. Ia wo utalia io wo utalia lo uto ilalo sio manto au fatu ya au sevea mar manto au ko fa akili foi mole io ko fa extra ngisi maso mangisi me o ma awan tau sanga fo ele ko ma fo ia na ole mela le ole mua sau de fai ki o ele i ka alo e o ai mo ka alo nga au karavo mo ta alo nga e fa sama no to no le nu ele i mo e fa kasi ma se polo e o se polo funge ulu ele i u po se polo la au po se polo kingi fangu ele i u ole kalangoa vai se usa ya pop ngasio e fai la o ya pop or ka malo or me ka fusu ele io ia e u ia le mau io e fai ma fai inga o langa au le te tai e vai e tunga o sau i lunga ma tu langa fa pena o io lea ia o le ale tonu o le a fai a o nga auto blues o le ale tonu o le to fai o vai atu i news fa uma to ile ta to le malo longa ka ko foi mai mana ia me ta u pure te fa so o vai atu ngore kele o kuskusinga lai sau fa pe wa ka fa malo lo le fai a o nga le bluesa sta ma foi le pe ia le I'm not quite sure pos kamale le nga o fo le nga o fo e o e malo na uso e coach le to Samoa te mi fo i o sa o ta pena le boka I'm not quite sure peno to fat ka o ke le follow ke le ka ronga le not as ile la piungi ia o tele atu stu singa tele tu singa fa mai wa kaunga nga sekle lo fali o ia i fo ia le coach le blues tu langa pena ia fa mai lana sau no nga manino le ke vai ku ngai lungo le channel 9 fo le Australia fa mai ina officiating ia pe o le ale future langa fa ia o ngai le talonga tamusanga fa mai lana tala let me focus le talonga tas ko kasi ka longa la ko ia la sa o le fa ia o la polesa ko fo ia media ke kele ngai le mea ia and let him focus ilana talonga tasi la totoe ia ka kalo ia malo ka longa o vai atu la ile pressure is fa ia o ia wo manatu ai le talonga lona tolu ia talo sia ai ko kusa longa ngau mata penanga ia e mese fo yo le fatino ina le au ia ka un malo ni usa fo ka un malo ka longa longa ia wa luinga la tala pe malo ia ole wa si mala vale champagne le nei tausanga ia ona fatili le awa fo ile ia ai wa tele matala le tamalo Jerome Luai now ka ko malo longa a fo mai a mata ina le tatu fa so ai mai ni so tatu update ai le la va ku fa pe a walu ko me so malo tatu wa fa la wilo what do you think now ave se ya kapu ingo out le la vatura o tu ala lo langa ta hawara ma enga le e mai I need your feedback in melia o vai tunga o le tele yo tala i lungo social media kau ayaku kau ai mai kau ayangi istamasia se alo le ta to tu ka ko le malo longa ka ko foi mai facing ka ko ka mai fa so ilanga attitude manga reactions ma me fo ye le o fe kongia i lungo social media fa ye sinta tu mai fa so pe mai ata tu fa salon fa business ni o quero esse mas eu coffee Dalo fala fa Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa me tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua fa pe mani foti maleano no ayo nisio me tau lima SS te fili mai ba fo ya tanto tau ma fa SS mai Samoa e pe oia ula ma fe fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala una le numero lo o lunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lona. Hello. Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Say, may kala mo video ko ay. Among yung kulos fangaw, mabakulong talo fakal-choy celebrate los fangaw yung sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Ang kami ang kasi los fangaw, silbi if you po. Uso, kanya ko kung yung member of Fufu. Yeah, okay, so if you how so? Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Manoso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Mano. Payment. Talo from Bacha.
Taimere wantile ua joy lua se furu male 2 minuto de tale le tu lai ono le tautua whaanga ua lau Bluwave TV me se proklame le Tautai A'e. Mare bruia fai vole jiru. Whatalo whantu I si o uso. Ia po le tō whai ala ulu niutea. Ia po se tō whai le matua whaiva. Ma le whale wha o le ainga sa le malama. Le mafuta bai whale ula. Ia le tau wha ma eina fo I o le lantou ngaluega tele le iai le fausiaina. O le Maota fo I le mo le Afrika unga o mea le metutisi le upe au sufongo kunga. Fasinoti, o sao lea. Fasingoki mai ngai whangakongo. Amerika Samoa. Le lantou maontale na le fausia I nai. Le lau more kalisi fale ura. A talo fatuai lai le tō whan matua whaiva ma le whalewhala inga san malama. Ia, mise fo ia siu wharetua po siu tausi. Ia apaua ia le pule o le tufunga le mafuta mai nai malolo le le ia po tua fo I matamatangi me se foi auto uma Kenny Daniels malo lava kolita faata aya leo le mafuta mai auto uma nisi le fato aya toi foi faleono manaima conference malo lava ia le na fa taile so so ni mai ia o tatou programe kau ke mai au vaku kau ke ai se vai nga foi le ngai ko ke o mo mi ai foi to te so ani mai ia pe ar fasingoki ia por conference le nga solo o fale foi ele fausia e aku ia au malanga pe fale o kilangi tamalana la fausia le taimile nei anyways fatalo fa mafutanga la kisa mo to uma tangi so vale ma to nisi foi o le welunga proclame or of sitting ale fa tu so vai ku ngapo ingisi o okay se tato tu ya faata fingalo faata ai ka kele lopo le hale mea e faitio ai fua il tamata alo e sa o ai la fo I ai ka mai ki Samoa I le Maroons e o fo I isi ka moluai e le lopo manaya I think yes el manaya vai ngale sa no mai ia le sunga fata o le kali fo nga ka ki fie vakua yes o la fo ia nei tamai ti Samoa fo le Maroons you know but o le fisili lo ka fia o vakua what do you think il attitude ta kamalea tatou whaasoa o lau whautuanga foi au foi ke amaia le au ke amaia se tala whaati ngai fua le siu so kangaka mana tu o Samoa ia pe or kala o ngafar ku ya anga waso e ainga uma now ave se la io tatou colors ave se la ulangu maroon ave se la ulangu blues let's talk about the individual players attitude e tele io vaenga foi le controversy e tate tilo ai foi. What do you think wale fuka vai fo ya ele quote ele color kamang fai lunga social media I think was Instagram le fai la sa no fo le na o mai ai le ta longa male vai ngale na malolo le manu ele tau fai nga fa pia Chiol you Ryan will find out that quote Chiol you guys will have work tomorrow or something like that now on a personal level ya ti oil tanga te Samoa wa urka ka Samoa what do you think toki kilo lo ka fai kau waku ia finangalo neo ping o fai aku mo to e apo foto atu isi me kau ke sumo I fu le si fingalo le si a fai lo al fingalo le si that's fine papali I tipa lela matai sioedi e te tau on have a kid I to aputi le attitude nice there's a lesson behind e te tau ona ia wa commission have a Kit Kat o le wingo nga me have a rest mo se tau sanga ai toi aputi le attitude mai maule ta leni le uso ai ole a toi upuia ona ole ia manaya ai al finga ngalo le sunga ia pali oisis ako kilkilo aku erisala kameki el fale anga isi sau lai ai seki la ukamo Jerome manaya ela fa ko mangingo nge yor ka kala le e ongar kama le iyo lang kama onanga kama iyo e ki yo foi la ka fa pele a mios kama fale ana mai macha chole fo sai fo manuia se o ko ke songa fa se o se o pepe wale la va fo ye se o so le ya le na anyways au tatou se vakula ukala le na vakula ukala le this is just my take e lua longi me lua longi ai lau focus o oil tangata taano e avea ma mea e distract ai
le mana yo se me o e kau fai ai. O le kamiki o stama lea. Lau fai aku lau kala. He's one of the best player and one of my favorite player. Le u fai aku mamaleng loto mangingo amaloko ma. Na o confidence inga ua fai loer kama lea langa ka alo mo le toa Samoa le last year, le World Cup. Nga makua yo confidence ai nga ua join mai maisi a maiser kama lea matoo makraitan. O inga nga makai ngo confidence e manguia. E manguia ka ko kamu fai ngal toa Samoa. Ai walua i lava mai va ai tu ia. Ia ole mawalunga ai va ai ngai ko inga melia. Sai kui forunga le na tona wasi sila mai. O sianga kala lea lepe wa kele ai le tangia or kama lea. Kalu mai fo ia i sianga all you idiots have work tomorrow morning. Le nga kongua. Kusalai fai ngai kanga kala ke le ku kala ia le fo isa. Now, toi fo mai lo tala ka mai fa so ai sta mai ka upulea. So o se kaimi lava e distract ai oe ai misar menga social media, but you have a task to fulfill. E a makaloa nga ket le venga le best out of you. Ma fai ma mea lead into a downfall. La uvakua nge ia attitude nge ia kamfusu ia ko lua. La uvakua ia kamafusu nge ko lua e ko ke sa o pokala me voi le think a minute. Or kamafusu lea lau iloa mai Filipino mani Pacquiao. Mare kamafusu lea mai Amerika o Floyd Mayweather. Think of these two guys. They are super pro. Heavyweight, whanga le light heavy apple le water weight le ila wadi ia le la uama mafa. O champion kama ia ko lua. O ayo le wadi ia ke fia attitude. Kako langa le ukaku kalango le attitude. Kau kiro kalango ni team. We are talking about the attitude that kam ka alo. Kama ka alo nge ko lua. Fusuanga, faipelenga, makuanga, number 1 lava. Ai e sila mai o ke roe ke agree ke au. E sili yakua o nga e fia attitude ar kamale Filipino le o Pacquiao. E fia e manga ia o attitude ar kamanga. O Floyd Mayweather, he's got the talent. Oka. Mai kamalo piri e se fai inga kamalo. Money, Mr. Money Man. O le attitude ar kama. Oka se ingosia. Yes. Wafor kama ngai sa wa palau vale mai dum. Foi live television. E whakarango aku lai maka umama kua mawhanga urungo. Ai loko e palau vale ngā mawhaikala, you know. Ai kukusa le. O le si kama, o le mangai o le attitude. O le si kama, o le akli o le attitude. Koe foi mela ia la utala. Tatu o ia tia o foi kako ke kau mawhai foi Tatu tau fai tatalo malango si aro le tunu ulenga o le wingo lo kala. O ia or kako avifua. Ola avifua ia kako. O skama lea o Brian To. Skama lea o Joseph Swali. O lako uma o fo iska mikil Crichton, kokele, you name it. O le winga la o la tatala le fa. Ia pe for the likes of David Tua. Yes. I have attitude of David Tua Mike Tyson. Yeah, ngai ko ke silvia mana ia isi le kau fangu mai. Le nga kongua. They are both super heavyweight, heavy punches. I have fela ia. O Tyson e makua no brainer ko inga mafau fau ile o ia fia ko inga vai nga fapenga. Ai ia te. O le man ia fo yo se me se fo ilanto. Now e iai ka ngaka o lae lau ke avea ma cultural advisors le la fa tula utala wa kemingai e se ala o e coach le au e se foi lau o e manager e foi makangaka lau avakue e yungi la kapi ke kelengi inga ia so soangi inga kama Samoa ngai maintain ma contain le culture ma le Kasi le vai nga ka ua ka fo nga sisi la so soan ye nei la me mauna to le wingola te tala. A focus nga ia ilana talo.
E le skakanga o vai ko fai ko mengi. He's one of a veteran le lakapi NRL langa fai ai. Just leave social media. Ioi. Fai sa o ya kara please leave social media, focus onto your game. Manga ya. Leanga o social media, it can break you down. Fa leanga fo e social media le careers ka mau ska meki konga lele nga superstar mai Israel for lau because o anga saying wale o nga kasi mar fai ka wala lang. Iyo, how many good players wa makanga leanga e ke saulo e ke fa kau makakau inga. Ele sefe. I focus le o e lau career, humble yourself. Vai lai e. Ya, ke o le si vai nga fa ko foi lau kala lea. Mo se asa uva ai si tamiti le o Swali, Joseph Swali. Ai si fa ko foi lau kala lea generally. E ye le si kaimi. E ye le si kaimi ai le ikia ko le spotlight ya oi. O le shine o lau ka alu. Makua. Kami foi ngale pei lai ele o wango ke le akule attention ya oi. The moment e makua popula kuai o ila spotlight ma vaku ma le attention makalangoa ia oe wa e ausia me ia makulanga makalo fo inga pe inga lusi e concentration makai inga lusi pe wa makanga le ai tia ula yo la fo ita talo mala utu ala lo a fa fo fa fonga mai nisi e associate ma me uma or ku ala lo aya fe so soangi inga ya ka ku kama fa ngau ngai so soangi ya ilanto langa e wala social media nga ar kau fa le nga marko akele no ele o ke do fa ko ta to ya there's a lot of hate ya ka ko the color of our skins e sia e vai kanga e fa ya ku ia kala le nga ile isi alo le tunu ai lo nga o kele ku yengi island guys ngi ka ko au Samoa ni Pacific Islanders o le tele ya o le aulang papai makula ka fa penga ia ai la nga ka kau nga la walunga Samoa la nga e penga o fa ya e kau ke la walunga ari il fa alo li ima le ava fakafaka ia e kau ke la walunga ile fa alo ma le ava fakafaka ela nga ya la nga ese ya ka alo ka male ava foi la kala ese ya le ta alo le tamale o Richie Makoa mai le kele o kanga kakama e ka o le sportsmanship ese ya e o pumongi anga pe ka ko i fea e pai hai te ko sele ai le ua fai ei ka mai ku i o mi fo i lele ar kanga kai i mono ba mea uma e ke kilo ea e reacted kamalea e ko i fo i lakala mana winga nga e le ai fo i sea o nga e ke longo vi i ma e la walunga ma e longo longoa but you have an ugly attitude de fa lau kele ka ko kala yes ole upuku sa awalanga leanga o Samoa ioi o Samoa ele e ka ko we kau kele la walunga ni me fa penga or kanga ka foi ngai fie encourage le meanga okay lo foi o longa soifuanga malo vali ioi o longa soifuanga e fie malo vali longo winga e koe mo o mia lava e matua toi mo mia lo toi a onga le tato ele ai se ka ko attitude fa funga le fa la we kele a miser ko kele le a o e fo ye io e fai ka ko fo ku fo ka ko ia matula ka fa pena ia e ka hua mo ka ko ka mafanga le nga o la to le tau te mita tu ia ka ke manga o best player la tau te mana na o mua la ko we me malava ka kire manga o ka ke vai ku ngala u ma enga sa urungo le media wa se kai wa kuli ai wale kalia pai wale kalia and it's all because of attitude manga ya la nga ai foi la kala ma fa ka urunga ai le vai nga le ka ke kalango ka urunga ma fa tal no nga ma friendly ma ke manga kuwa te mana tua o le mea mu me la kasia le ki o linga le alualu i luma ka ku kamfanga and this is from a veteran or ka alonga o le attitude le se ale me fo ile le o lau ka alo malo fo ile se ala ka alo I don't get me wrong e ka alo la
Le kere alo e miri ngisi. No. A e ka alo makua I teko, makua I kaunu. Tu era na fio. E ese le mera nga. Ke o whapea mai ngisi fo ile le whapea mai. E oi, le ai se whailau teko, e whila aka alo prainli ma. Aka alo le mori mawinga. O leo ke ka asoa. Leo ke whaiak. Because I interview these veterans. O le lako ukala nga. O le lako ukala nga. A e alu la on the field. Se makua teko. Makua whai ei lau ka alo. Off the field. Off the field leo ki e kako. Off the field le koe off ai maksia kako wa mio. Ai a e alu ai ko kongo na malai. Wa uma mea nga whai aku ya oi pingi. Pingi uma mea nga ma e alu e ioi. What happens in Vegas stays in Vegas. O mea ku kupu kongo na malai. A ua e pu ea ya se si wa kau au makulanga whapea. Saudi se mea o langa happen ko kongo during kalonga. Ioi. Ai a uma e nga ai e sau e fai o kongo na malai ai e sau ai fa for malai ma mai ai e engage mai lunga ma fai. Yeah, that's another story. O le winga langa. Le la le ka ki fai ko ika. Tu alalo le na hi o le tu ai le ma se o fai ki o inga le a. E au ver kala. O tau mai mo merkala au mua to vai nga le nga fai aku ko ruaso ka ruai por kalami. Asiata te tau tala sa oro fei ka ya oi. Iyo. E ke kau kara sa oro ise me fei ka loa. Famai, se langa kau kango fia koe kosoka. Ia la fa fea langa le lei attitude takamiki. Pe a fei ke encouraging a fu i oi. Ai se ula vale o lau whanau. Ai te tu fau pea mai i oi. No discipline. E au nga. Ai a o loi ko kongo malai. Ia, the likes of Michael Jones. Whafkai ko kele lea. Ta lo fala fio ngai avui i oi. Ko lo tita ngai le mafuta mai St. John's ma lo lava. Le na tonu lava. I oi. O kama maku kuanga. Se ele ngau ya e uma e au mai kulo waru ka modu langa pu ma. Tulo wa ia i ro mai le winga o kala le vek. Nga uma nga makua pe or ka alo le kai kongol malai. Nga after fiola ko kiki a ele loa. Ke le ropo fe rua ye yo fe ngofo yo fe faka wa yo fe shopping center la ye yo fe o fo ngofo fa fulu a wai si me ya ole tele fu o ka ko superstars fa la ukeli wale nga ka on the field ya wa fai mai malunga isi platform distract ai le focus fo kuanga nga mo le ka alo iyo le vanga o le viafi tato me me lona ia le na inisio tanto wa vai ngana te rope na e au ka ku tato ia la vai ngo talonga ia aso kai au ia ole a ilo ai le su engor champine su plakpi ole a fetau ia le au malo si re crusaders ole au e peye enga ole malo a mar champine i rosa pela ia ole a ilo ma le au re sifi pole au re matai chiefs o te la longa a fai e fua fo ilele I pasenge a fai e fua I pasenge ia fina ngalo maloto o mole to tele o le tu no le nei manisi e mori ta ia le ngaruenga le o ile ta ronga le lakapi I am pretty sure o le favor uma ioi life favor uma ilea e le crusaders yeah that's the honest truth ioi ke ro e kri Marco Kelly e o fo ya pe anga fa pe o te fai atu o le final le crusaders ma le awale ale hurricane in the survey mentality majority ya e favor ila to we fa pe e makua I ono pala le crusaders fo le hurricane nga ngai le final ai a fua mai I stature kausanga le ngai lava ia just this year pe a fua mai le kausanga lava ia le nei la e mawalunga ai le sifi e mawalunga ai la le sifi pe a fua ngor kausanga ai a overall le tilo tangata mara ila to we buli ta ia la kapi ia makua mafau ka lo fai sifi ka lo fai si matai le so ta ia o ila ole e o ia pe no ta fai atu ele o ia isa au wa mango ko akusia ka au le a ko ka penga mai fo I mo tau sanga fo ia ai te tau a fo ina e
ia ave kwai o ke makamaka ka heo o mori la fa te tele fia fa leo tu ala fa te tele ele fionga ia le sa talenga ia a puru tai rao ma fa tua ia mita tai rao ia e mesole ma tau au tapua ile la ua mauai ia si ava noa le nei e mai mo ai le final le aso tai ai aru la ke mai mo le final kusa pele i sau au ai ia si au fo ile le a ave ia ila oe si au angoso iyo fa penga e uile le yo sa o si o to lua ma te aveta o la ngola na au le ole Crusaders nga vai lai o la support ala ia all day every day o Crusaders la e lango le matu ai a ole aso la tai ia ole a o walu e ave la o la ka ko faier kala fo ile o ai ave la o tolu palota o tai aula ole a ave la o koru paloka e lango ai le matai Graham Cowley au war fa ki nga u iyo ele na tonua au war fa ti nga u pe fa pe u fa le ko ngule le au le makangi male lo muor ngi ka usanga iyo talo fa tu ai ya te auto u mala o dai aula o le ha avera la ko rupa luka e lango ai le tau mafainga ale matai ya o ngala ile aso dai ya ai o le akapua i pela se o to lua ave pela nga Crusaders ia paule me i unga ke uai ui ila ma kapua inga le so tai wala nga ole make o kapua o le me alo fale au chiefs iyo ai unga so ola male marka mo e me o ma au kapua i kai au karu risi kan ka la alu Crusaders ia manuia la tapua inga le so tai au iyo manuia tele la tapua inga le so tai au ia awana i vevesi Natalie ma le tau vaenga kalala o tau umaia awana i vevesi awa ko ke vevesi la so tai o fea o le alta o to iai ai mai se o so fo ia to far ma to foi va su to lo wena lopeti iyo lenga o fea ta o to iai la so tai ia malia fenoa ole te longa tu langa na le ai ia ai o te e avela ulango i le au lea ale matai ia walava fo ile malo so o lo Crusaders la to a leilani a talo fatu ia o da Edmund fa pe foi fa tu ia leilani i le dei vanga o le fiafi Louis Lilo le mafuta mai foi fa tai mafuta mai fa pe foi a lao se fuiva ia kalala fise tai ma le tau foi mafutanga malo lava le sa malo le fa to si vaenga la kiki ale mai le fono ana le la o si tatou tala ia ona tatou ona tatou tau ma vai la ia le dei vanga o le fiafi ke rofoi ai sole ele fa kula kala ai o mai roi runga ma au kapolo to fa o pau John on pasi io o mai ro la kamaia o kamaia sa leo i Samoa ai o tele lo lava pena ta alo la kapi io pa wan me sa fie kuri o kuri ngo ponka e kongo ma kiki va talo fantu i lau to fa o pau ia ai se fo io le tausi por suga to mai tai fo ma ia i rata puava al fosio ai ka ua ko ai se ka fiola ise o te vai atu ai to tele ali o ainga apira amo io Christian io fa tai ma mai ni vanga o la fiafi o ke vai ya o ko ke ngofo mai au kilangi ai ko ke lango i la Lord Crusaders io le faina tato atu il fontanga palmene ana le la ma na io fela fola fo inga na ia le Maota ia pole fo inga e mai mo ai kai o ngalela ia ese fo ia nga ai se o fai pule ese o fai pule pe fia fai le me fo ile le ka fali ese fo ia ngalela ia ese vai nga taua atalo fatu fo ile si fa matua o le ita alo le wa fionga mangu ti alo se Dominico kamala ia afa peanga ka alo o netball io ele ka alo le awari Lucas yaso tele Lucas afitai fa le hotel tua ila to e tapu ile sifi fa talo fa se uso ia Lawrence o i kafiola Silia i lava la kama pop ngasio go blues oh yes hello when it comes to manu Samoa to Samoa pawanga le kalai that's the real blue oh is blue
ia o me fa pi uma o le real blue ko da manu and the to Samoa sale au mua malole on sai le vanga le fiafi fa pe vela sunga ia sale jelu ma le to jele o tole wa kensi fa tai le fa to atau nu mai au wa ia lo va ia ile taimi le nei la tau to me e se il tatu topic ai ka hu mai lo se usa kensi mus o take au va mai la to uma entru papali ia pe vela lakima tu sole au walo va uma le vainga ia ile intangata na la kapi ngalu Maota ma le tau vaenga nei ia fiafi marole ona sai marole fa toto ai na o to tala no tu mana ia lino asi au ma futa pe le fa ftai bu fa manianga ola ukala e fa ia tu ana le la le fono e se fo I ka ku kala ngoa Graham ai ale blue ale HRPP ia o te fa ia tu mo ia la ukala ngai e ke fiu e ke ngofo me de kaimi ngai ma e disagree la ukala ngai Graham o le blue umar nganga ko blue iyo le na o le original blue nga kasinga original blue iyo ai tato foi mai lo la ile vaenga le fa so antua o le mana ia fela fo inga jono le parliament o le sila fela fo inga nga faisi o ka aka nga lela o fela fo inga la vale fai pule o nganga e maunga o sorry yes nganga e maunga le sunga le of soswani chef soswani mai ka ko sua fa o nai fai pule fo ie le sunga le sa ia mo ia le sui le HRPP fo ile le sa sui fo fitalai pa inga watu na yatu le la wa ia le taimi le nei le sui na mai le fast fa pe e maua se singa ka ngole o mi mai lunga fa dai le to fa so setu ka lo fa ka sila le ka mal kapi iyo o te longo fia iyo o manto Christian sale au mua ele ila kapi so alo setu ngala kapi o le talenga se wa muli na tonua fasitoma ma ngai ai o fela fo inga ina ua tali le fionga le minister so fu maroloina e fa sanga nga ia makua ile iva ia le minister so fu maroloina fo ile or maku ka more fast ai o ma na ia yo me manino ma me mala malama o ma nga ia yo me mangingo me le na mai ai lo le minister po le fionga ile sui mai I vai singano numero lua tonga manga tafito valasi le sa ia mai ai le fa ka inga foi lele fai mai e uia inga uso ia uku makaua ia e onga a waku le parliament ia e tala noa ai mea manino matulanga langa o le na fa so mai ia le sui nga e maunga ia se wa muli fa pe mai na la tala no mal tama tai fo mai penga le lua e ko e lua e ia wo tia le ko le na so ngati a kon to ina o le life ina watu matali atu le fioga minister o le so fo malo loina ele ile vange ia nga mako o aku savai drop by ma fa o atu ia wo tia fu ma lima ia o la o mara ia point o le meno o pikia ile ia se meo se kau fa alo po se meo se kau fa au fiufi po se meo se kau fa ala filafi au mai sa o mea manino ma mea mama ia vele mangingo na uma ia toi sau noa tu le fioga le minister ia ma o te fa tonuina fo I la o CEO se siaki la manga ia ele o faia o nga ia approve vai o le ase tu langa o le ngia le ai langa o laifa mai le mingiska kasi le sui e nga ke fa so manatu le lei manga ia ai ko fa fonga le fongo manga ia fa mai tasi le sui e fa tupu manatu ku se langa mai me sa o fo ie le ala u fa fonga ko le mingiska ia songa CEO se viri va vera sa va se so me se li poki po fe wa ve world chair sur lima o le mela le kupu I fa ape ngeila e au mai ma fa mauni ina balanga ile ma fainga o le ngia mingiska o so fo malolo inga le ku ato I tonu le falfono ele ma fai fo ina fai tala fa tupu mai tulo le sunga le officer swani ia po le sunga le fai pule ia se wa muli ele ma fai kala fa kupu ai su e atu nei la me nei o la yelo na fa maunianga ko e lua
Su e aku ngai la umaka ko me ile si perua le fun kausipa ai si ka ko amaka kule ile vaenga le su e tu nei la fa mau nga e sa o sfuru lima nga avaku sa vai ai uma enga e sa o fo ila se wa muli ko e lua la ia o fea la isi wheelchair o fea isi wheelchair o ai le ua manguia hai o ai fo ise tangata pe a fa pe e uma ele o maukingo o ai se kanga ka wa avia ia te aula at the end of the day o le ka u o le fa o so manatu ma le fa tu pulangona o le faipule nga e maunga ku wa ise lau pasenge wa ole o tua tonu wana o le fa to fala inga ka o mai de mingiska ko e luo tele ko Ioi, o le winga konguanga, ai langa o kama wa masangi le porokiki. Pe fetong ya i foi pi boxanga i fa kamiro milo e ala yele o a o faingo fie yo faingo le melea ile ngana wa so nei male aso masangi ka ko wele porokiki. O le fainga sa oanga la o fionga de bingiska. Se ko sia ki sa vai. Ko e luo we tele fa mai lai ai mai suli malenga va ku. Ai nga mantua fa ta alo e tama ina ia. Ona o mea manino ma mea mai ka nga mai luma. Se tatou tuli matanga ula wa kasila le li poki le fakali. Po o ile o faingang ki nga we dia ila lo fa imala lo uru po fe fo ile wa ave po fe si me wa ave ia. E mana ia. O nga o mai lo la ia le ai fela fola vo inga ale suyo safata. Tasi le nei sui na matua ai e se ai foi. Le kilo la kouia. Ana le la. Wa kau fai langa umai mea uma. Atu ai foi. Ar kaka pi fale nga o yar kaka yanga me fai. Paula si vai suana na tau o ai o onga. O le me foi lele. O le fa kongu ku lava. E fa kongu ku lava le fonga vetalai. Fa uma mailo. O ila wata va ai le ko inga me fo ilele o le koso maka por se imata la ver fonga vetalai o le palaka o le sui. O ingo ka vai kongu ya. Ya wa kau fo imasi fonga vekalai. E se le ngai fonga vekalai inga loko mawalalo. E te fatu la utala. Fa vitai fo il fato fala inga wa inga mangingo ale sau no ngal sui fonga vekalai. Manino yo sau ngal sui fonga vekalai le fa ya. O fai si solifono. O fai tele si solifono o le sui le fa vitai o la ufio ngal fonga vekalai ango wa uma. Ele o kalangoa mai fo ila ele o talanoa mai fo ila au pa au so na malosi le ai la quote mai ya la fo le vai nga tu la fo no tu mau lua ke si fia ya le na fa mai ai according ile tu la fo no tu mau le fai mai ua uma loa nga pasia le me fo ile le lafo fa tu le lafo sa no mai yoi le lang fa mai mau pa au e lalo ku la fo ku mau e uma lo nga fa ku me fo fe kalai mai yoi nga se lafo le ko yaise ale ko yo so tuale fio nga le ile fo ile ta yo le tuangai ma to so fa tu le mata upule ua uma ona yoina e ku ese nga kongwa e la fonga fo ifa mai ua ngau nga war ma lo ngau la fonga la nga le nga fa ya ko ilo nga lela fa tu le lafo o le lafo le fa ku mai e minister nga ruenga o te fa tu le lafo inga ia ave ese ma fa mau nga le fono la fonga nei nga war ma lo ngau le la o molong fa ku lafo fa ruinga le lafo fa mai lo mar se sau nga fo lai o e fina ngalo ia sau no mai le yoe awe se ai le ai o manu malo le yoe nga uma fa ya ku sau ngolo mar fo lai lo fio ngal felo tusi ia tu ese nei lo fa punga ya male ai ko ku la ia kwa le la na sau no i lo se fo lai o soli fongo kele oi po lo fio nga ta i oli tuanga ana o umar teis fa mai ka mixa va ele ke isa me umar teis ole sila itu na la walu ngai la va ai fetong ya inga le la
o le tu fo ile le fai ko fo fe kala fa uma mai lo sa wanga fa uma ia fa tai lo fionga fo tai o le si mata upu a o maka upu mai ngalanga mai oka ngi maka upu e kelinga vevesi now se o ka ko fai yaku se tatu to fo i mai lai vai ngale o le si sa wanga le fai pule o sa fata fa mai langa sa wanga ia o le maka upu la le wa wo vai ku nge wo kala ngo la kele mai makala ngo ai kanga ka ele stock marketing le wa mai Samoa alu ai fai ur fai mai ia wa me ala yo le ole popo le ngala ngo le wa sainge le mingi skama e ranga o me ngai kere ngo o fa nua matulang fa pena o le point le utu mana o fa e fa so fa lo i tele o i fa ka ko ke lo ai o le kele o le me kala fa ku pui me ya o ke fa ko ifo le na toi apo tu lo le fio ka tama i pale mia ma sa no atu lo fio fa trai e fia siringi ale o siringi le sui le wa au mai le fo o ai le mingi skale o nga saingia em faina e mai se fa mo nianga o ai le mingi ska le o nga saingia le mali di ngale ia fisili lo mar fo fe kala ia sa no mai ai le mingi ska le wa ai sa un arcadi lo fio ngal fo fe talai o talai lu ngor social media lo fio ngal fo fe talai talai lu ngor social media ko fe ko fo fe kala e ia se fa ma o lu ngor social media pe ia o lu ngor social media ia o fa to ina mo fa to nuina suile e fai sau e fai mai sau tala e ese e nana o fai atu o le kele o le influence o mea ia wa avaku ko kongo mo ka fongo o le mea lea ua kukupu waila ngona o e o lo ngā ia le malo se fea kuala uia kala lea e pei wa lea oa mai mangaku kulo wa le upu la fatu la utala ia nei nisi e le o le lautele le la fea le lautele ai pei o le a kai mai le awala tu lo o le a tai mai le social media le to fama le utanga le la afisiringi e kongo o le palemengi ai le au mai a mai kua ia li ima fai pule mari ku malo mar ko fari ku malo ia awa anga kalila le suyo sa fakam fa pe mai la o fionga fonga vitalai o le tofana ma to tu malo ina efsiringia vai vai ai sa unga le mele ama yer ko fa mar fisili le fisili ai lunga social media kar fa alongo fisili sa o lopo ise fa maungianga ai fa mai le ai lo fionga le ai iyo le winga na le na fatula tetala ole kile yo manatu walang ofina ngalo ale eva ku ngi fa mai ya le ilang o lai fa fonga ma ko kumalo o lai fi lo ai ma ko kumalo o le fesili le wa avatu o fe tonu le wa sa ili mai ai fina ngalo i tu malo tu lo la val pa yo i tu malo o le me ea nga o le ai po ako nga o le ai po ako i lunga social media mala malor ka e fongo wala nga le tati va ai tu nga italia nisio ministale kalia nga inisio sui vai puli fai mai halu i lo fai mai halu sa vai fai mai halu kuwa ai longa nga e o kuwa ko ngu ko ai fai mai ai nei tala fe ko i fo o nai vai nga na le la u fa ma ngia nga lela u fa ma nia la na lela ele ai la senga me nga sa ngia mai kasi nga me leve vesi so lo ai ma tele o tu singa o fa ngi kai mi fa mai la o sengir mingi ska kupe ele stock market le nga fai mai oi i Hong Kong po fe o le lava tu Samoa matali Samoa ale o sa un o fe o kai palmia le fu a mai le fa mani nonga ele ai se me nga sengia e se ale malanga le nga malanga ile fe o kai mingi ska o tupe e se lava na malanga ona o le vala aulia mai ale vaenga fo ile le pulenga o le Sheraton Hotel o le malanga nga ale wa lau vivilu le ala fo nga ka kele ia mai ia ka ika ia le atinu ka kele o mai ka ika ia morio o na rosa wa moripola na rosa wala va fa kala ngwanga ia ka ke va ai solo to share solo mai le totele
Wala vale ngai fai mapine fa mau. E ese le vaenga na malanga ai onga ua fekau I kongu a marikau ngui o ai fai loa le stock markets nga exchange le nana fai I Hong Kong. Ia. O le amanga ia. Ia te ai se me fa fekai le loko. Wa amanga ia eska ko mingiska. Sau ia e au ai mai le mele fai. Iyo. Ia langa le mele ua tupu. Ua lama le sispai. O ke lo longo le mele iai. E pau ale mea le va ai ia kanga kafu ie le kilo. O le mea e sa la le wasau fa I mai ko stock market. O fea ara wasau fa I mai ko le flea market. Ia. Nga vai kwa la ingu ko fe mai la le vai le ki yo ala la le vai la fongo le mai Ua tau su e tala si tatou wa mio. E winga nga, wa kau su e kala. O le si fo ila va nga le na sau no ye le sui sa fata tu lo le tu malo ma pa io. Ai nga malosi. Ya me si fo ia o tapa au tau la nga malosi. Ya ai te nanel madula la tau. O le si va nga le sa ye sau ngoi nga fa pea. Ua matua mativa. Fa mai ua matua onge. Na tunu. Ai sau le faakusa, ai sau ngal faakusa kusanga o le onge o le akungu. Ai sau ngal faakusa kusanga o le onge o le akungu. E faatusa mai ina ua alatula na taavale. Fa mai ki ela kula uka vale. O vai akunga isi a inga nga makungu e itu malo sa kelinga faakau fai fakam faakau ila ku kalo le. O le ko hingi mea. Mafua mai eisia. Ua onge. Onge le atunu. Only because wale ko e ku mai le fakale sa fakawai mea makale ainga le o le ku malo. Ayo le ainga si ainga. Only because wale ko e fakawangi kalo inga. Maybe ela tua umana taulia le tai au. Maybe wale ko e fakawa le anga o la ua la ule makiki. Maybe wale to e faya se fakakalo le anga la ua mawar fai to ai la ua I fafo. Whatsoever reason. Ai sa wei kala. Ua onge le atunu. Ko e fafo I me ala fa soa. To e fafo I me se fatula utala le. E ka ua mo o ele te mafuta mai fo I Samoa. Wa matou ia tunu I fafo. A pau ala matou tala o le taulonolongo makulanga fapenga. A o le winga la wa o enga ngofo I Samoa ke fai fai ungo ngi me uma. E fua le onge o le akungu onga wa ela ku wale o ko e faka wa mai kalo le ainga le malako ako popo ma me rungo le lako faka. Kama I faka fo inga tulo. Mafa mai era kula uka vale wa ule ko e va ai akunga. O le ara mafuanga wale to yo tangata mafu sia uonge. Kalo fa pengei. Kalo esa o le fakusanga o size 2 ala ko inganga fa mai as querer kamera o va kole ha mai size 2 ele fakusa fa penge fa ai la fa nga la ye asi fa le fa nga fa mai la size 2 la kamala le ke inga ku nga fa mai fam karanga nga mai pangungol pa fa mai akka a size la ke fi vai size fa ko size nga mo ya fa mai le o le fuanga di or ki polori or ko inga melan o le kupunge ele nga ngo fa yaku o ka mai vai nga ya ai sa ngai le kala ua mati ua onge le ku ai sa unga le onge ai sa unga le onge le ku onga wale ko fa ya kau kalo ye fola ya ka fola wala e ar me foi le la va ko la fa ti onga le la fa se ala la nga pe o le Tasi Market le wo ku wow mai kalo awala nga le la mai ka ko container le la wala mai ya le la ko la mai container le la ele oilo ele oilo ngai sui fai puli o le mafu anga le wale ko fa ka wale ko fu ai ka wi le nga o le wa afraid to mai me was how iyo ai sa unga lo fa mai wo nge le tu iyo ya
a tonu ai o kele agree for I le onge o le tu malo. I'm telling you that. Le fa fonga mal to telo sa fata telefoina ya wo mai le tu sa fata. Iyo au kalangoa ku ya sa faka ole kele nga mo le mau ngai lunga sia u so ya tamale mai. Iyo ia fata le vave ia kele nga ya u ia ole fionga ya ale to tele lava ni so ila to mai tua. O kele fa yakula. O tele fa yatu. Se foi pe fa pe wonge ri ku malo le yo lai mau sa faka. Au te longa pe ia sa or kali nga kali ni mingi ska ngaruenga. Pe ia le avel le o se maumanga ma me. Ia le na. So ai o nei vaenga uma. Ia o afifi mai ai to tonu. Ia o sa ili masei lava. O sa ili masei matulanga fa bena. Ia ko ki foi la ka ko vai ku ngale au mainga kuskusinga ilunga. Ua onge le atunu. Ia ona fasi fola ia o le tala I se vaenga wana tau mauana o laisi le moteli se la faile sunga la ule mari toa. Le faile awel fontanga ona o tulanga oni I le moteli se la faisi ona I tu malo ia I fofuanga fale ainga. Ai te lo le vaso fo ona mo waise ai nga o tau mo fai su ese avano ai pe taila le sa umata mata no to ya lumo mata mata le so le pule le po na po last night. Si vaenga na paua le vaenga no ofia maua pole se finangalo o sunga la ule le mali toa e tu sai ia mali sa unoanga fa minister ale fionga tai pania po le tai tai ole o malo ia mana ia la le ua fa manino ama fa mauti no tu langa uma ia ai mai se la le fasi vaenga fo le ua le ua kau avaku ele fai pule fala daima sa matau langa mar fai pule le manatu fo ile le mar fai pule o fa sale le anga numero 5 pesta vai fo te vanga le avaku fa pea pele ua ka kaula nga fa ma vai loa ia le mingiska o fa to anga e tu sai ona o lea I afianga fo ile I malanga ia saina me se fo yo le pisinisi le Royal Samoa Royal Tour le e fa pe restaurant nei lalo o alo le fionga minista ai ko foi mai la il vesi fo me wat town pele wa kau fa ma vai o vai ngala le e ma foi no o le ala ma tua mala malama le lei I lanto o le tuanga o le ala lo ke mala malama le lei I le mafu I le mele ka o fa ma vai fa pe wa o le me no I lo ma fo fa pe ka ika e le o mangingo ia ilanto le I policies matulanga le melea o le fa ma vai mai mar kofi ma fa ma vai mai mar matulanga e uila o le fa ta o to wai le io ngo o le vaenga o le mata upule ile kulanga le ua finga o mai pe o tau au mai le tuanga o le fo I te le vaenga le sa no le fionga por sunga la o le male to enga ke fa mangingo I ngai le mata upu matulanga fa pena o le ano fale la to wi o le fisili lo ma fofau o le vave ia la o le upule fa pe mai fa ma vai lo o le vave wa le la fia mai la o le fia mai le tuanga ia o le fisili la no mer just pone sa no le sunga la o le mali to por mi sa fa to anga le fa ter no anga na por so lulu le so al pule o le ala le me o le kalango ai lo ai o le ala le me o le kalango ai fa pe nga io la tautai matanga taia ia fa ma vai fe koi ia maka ko foi la na o tala lava datu fa so fa lo tele I can't wait till so le la tala no ina fa lo tele le mata upule le so no nga fa minister le fionga le tai o le malo I can't wait for that day e fa tala no lo tele se kali la ma sa ngo ia le mingska fa to anga por sunga la le malito ma ngai fo o le winga le uta fai atu ita o le ala va vea la le tu inga manatu le fa ma vai mai o le fesidi la loka ma vau ai se ha le fa ma vai is ka ngaka e o kiuti o le fesidi la nga le ka ke fesidi ai la ka ika o ai ka ngaka ka u fa ma vai e fa ma vai le ka ngaka le I found guilty but proven guilty pe fa ma vai le ka ngaka u proven guilty
sa o ilo le anga le sa mai Samoa kona me haya ia o le pi to be continue na ona fa tata tu fa pena ia ai se tau tuli matanga o pe o tala le ufiasina. You know, I can't wait. Ile aso le afa tala no fa lo tele ngo se pasia mo le fa tongo le tupe matala le tupe lo fa nga solo nei. Ile va nga le na. Ai eta ua ia sa mo lo sila mo lo malama e ka ua ia o lo malama ele o nge si o ka ko ku maybe o lape lava ia o le va ai le tangata ai le onge le la uvatua fa ala waitele le ku ai nga va e nga e ka ka wa inga kala ngora mingis o ile fai pule wonge sa mo o ku ai nga constructive o ke manga ku sa nga le fionga ya olo minister nga ruenga le no officiating ya olo to lo le minister o le ha ko ngore me ka o le ngai o le ha ko ngore me ta o lo ngai yo malo ma le tu foi nga officialia ya olo le nga mai ya ila to umai ko ngol pa menge ke mingi nga o lo ari tanga te whatever na fusu ile tu ngai I kai mi ku ko kasi mai lava fa nga malo tu na ya tu fe lo mai ai so mai le ma valasi ta fito wa o la to nei sa opposition le la sa officiating ya le fionga minister ile si o fa ka nga ka usanga lente o le ato nu ale me ale tanga ta ngai o le me ka un fai o fe ko si ele le ngor ka fa le anga male ngai o le malo e tu wala e fa me sa nga ale fionga minister ia ini au mau anoa ma ia le leo na faatulanga faalo constructive ia le leo nga vaku ia anga faapela e sa ngola le faipule tulo sa fata mai si faapea mai ia o le anga o mai fa mai ole urua isere ngai masinga kai kasi ai kalunga kuku mai fainga malo nga o fa alu ha urua ise selenga fai e o mai le aso le usa vali le lua ko sanga pu ko sanga e le I ko ia ise urua ise selenga lava se ku malo o pine fa mauia ma fuonga le faia ai wonge constructive why lai me ke rely ai lai le usa le fa lango no fo ai te fa lango ai lau mau le va Fakoi fo. O le ala mau. Le anga o polo misi le ngafolo la auli le mingi ska fako anga. O le afa anga solo a talomua po o dua iselenga. Masinga ka ikasi. Ai pei ka iangi. Ka luanga o mai kokong. Nga o le fa akasi yang kupu. E o mai le aso. E le aise me o koe faya. O I la wa o loa ye mafua na le faya. Lo winga wale hengi. Wale hengi ayole ele. Wale hengi ayor kai. O amea la fa euro se se denga ai longo o yengi mea. No winga e atangia mai wonge sia ka ko amio. Ko inga constructive langa. Pe finga o mea la tu lo pe finga o mersunga la aurim fa pe mai. E se le fa vaia na me te fai mai ai. E paua ai langa o ke mai fai nga malo o fisili ai fa fela I ku malo ye lele fast. Vai le pe ale la ka ngo e ka fai husinga mai training mo me ka kuanga. Io fa pena. O le mele ko kiki sa e wakula ka news feed le ka ya o male ka ya o live mai le kalo mo fia live mai le ro sele nga kuwa live mai ya fale alidi live mai ya sa live mai ya so what that tells us o le ale nga ku ai nga o le ale fa ilonga nai au mai o le fa ilonga ngai ka umai o loo mau Samoa o loo mau Samoa, o loo whaanga ioi ma wha waupea, le polo misi ma le folanga nga au waku le amakanga, o le a whaanga solo tātou talomua, po o tātou rua isereselenga le wasuia ile ngoa. I tū malo te itasi. E vai. Whakoi fo. Ia hao le mela le o le kukua ona o lai personal bitterness. You have your own personal bitterness towards your the other person. Ai ala singa meo ke fanga. Ia.
E pasi mai la uka vale wo ule ko vai fa ka wi anga ma sanging fa ka wi o ka fole. I le si mako o mako ku malo. A le ainga le misia fa ka ngoia. Longo wingon ma fu anga ule ko fa ka wangia. Uonge Samoa. So ka o ka e pasia umale o la poko poko a. Fa ko wai. E matua pasi male o la poto poto. Hoko le winga, fa fenga e fua kia Samoa. Inga ua le koe whaaka wai ale a inga lea. Ai fa fea pea fa pea o la ua maua le la kou makeki. La ua maua le la kou makeki ave i hele hia. No more selling fish on the side of the road. Therefore, o la ua back le kama o le level. O le level la ua alu waile mea. Ua tatou le toi tutu au tafa o tafa tafa ala. A ua alu ka kou New Zealand. Walu tatou i Amerika, ua fanga sia ka, ua whaamanuia le tua, ua tatala maile nei avano. Vai, le ai ma se manga whangafa. Ai se i whaapea fo ilanga sa ungoa whaapea mai. Ina ua vai aku wale o koe ku, mari whakale masangi whaaka waikalo. Ai amara uku kaofi. O koe soro mudi. So ulaku au ke vesiri le ainga le pe isia. Anga sau la se pat whaapenga. Ai te iwa watu o ofisilia kunga le ainga, ai fai mai le ainga, ua mafua na le koe kūr mako whaka. Onga, ua ave fafo matou, ia, pe whapea mai le ainga, ua mafua nga le koe kūr mako whaka. Ona, na maliu losi fai a vale anga saunga lue le matou ainga. Ia le wato e fo iara matou ainga le momoe. Ia, fek wai, anga ku la le ka vale. Iyo, anga ku la le ka vale mo ko soro muri ma fo i ma fai. O la me wole ko ye ise ko faka kalo le masangi ngai. Ai fa mai le kala le ainga. O le mafu anga. Ua suia nei le matou fata talo. Ele fata la pisi. Aisea. Ua kalu anga kuri ele ua finge si ma ko fai ava nga lue anga ngai sau mai kuai kia vea. I ai o songo ngofo male ai o songo ngofo mar kameki nga la kura sa piripiri li lungor karinga ru fa mai sa mai fa fo ai ri ron ki poki me wa kalu ala nga ki ais kameki nga lue ngai kuā ai o so le fa nga lue nga le ngai va ya pia ia ora me ala le wo kupu nga la pisi ale wala wo kuiruma yo ai sa unga ai fa le ko ngor pale meni ua onge Samoa sa oi no le fai ka unga ngusi pe pare siro makua e se ma ko sa vai pe se upodu kai mi va le langa la kula la front page mai le observer o le front page o le observer la sa o le sisi nga fu ai aso e fa mai fa vai le tua Samoa ma le ka karika ki le avanga ai nga maua le fa finge kilo kunga ile fa vai sau o le fa le makang kangi ai no fa ko ison ko songa kona le me ngaru e kala fu mas ka ko ele ngia le wa sa u man ngangu si pepa ma kangi ma e lu fa pengi kona le me ko mai lele wo fa ma vai lele fa ko ya ma ya le fa kau wo fa ma vai mai le ko ya Samoa ora sa o ngore up fa vai le tua Samoa mai lele le mele ngo mo suai ai fa ora se foi nga mai fai kau ya ma fai kau nga ora la fai kau ska malo o le fa vai le tu ora fa mai nga le wo fa ma vai mai le ko Samoa au ya ole la ka ko me ole a fai pe a fa ma vai mai le tu am Samoa se jole se ka wo ya karkala ngoa sa o ikumalo o ya kana ngoa so ya le fa sa vidi e malulu ma eva ya pia io so ya ai vo
o le mea ngau ku fa vai le tua sa mo asa ngo wa fa ma vai le tua sa ya se wala wala varnga wala ale o ke kau mo fa fia o ko ia Crusaders fa fia o ko a wa ko ke ma sa o ia ko fo ia ole mele tu fai ua ilo iyo ole me kongu ale ku le anga so upu o elea le fa ngale fai puli le ala upa ia ku ya o sa o sia ma ko fai fia akadi le ala upa ia ku ya o elea o elea le fa vale ar fai puli na yenga ngo ba ko le upu le pie kau le longo le lo fa longo la ngai mongi kama foi ngai ano fara ko far sofa sia tala ngola kama foi ngai kama i wo fa kongo le fai puli le wo fa kongo le fai puli le wo fa yai o so kaya o va o su sava ale musu o fa yo le e ko ngi o le fai ia bora o le fai mea par menge ma fongo komiki ma alo va ai ma kilo po le ngu ma vai ia ma kamalanga kama wi ai vai la ka pusi di foi le langa sia ma voi le kama ayang voi le kama kongwanga le o ki ele mea ia alu roi java po kwa mai au ke poli pos au kama voi nga ele ka ua ra ufionga coffee au ke poli pos mai lo fa ku kwanga au ke poli ia fa pe lo male ia lo pase se ia lo pocket manele ia man mele e ave ai ngo ke ngekinga ke ro vale o lo kama la ia le ai oki ele li poki o me ma foi na nga ole makamaka ila kapio le fai pule le o ke kau karsa o fai pule le kere o aru ku le kere o aru do ku ma ro nga ro ngo kama foi le makamaka ka longa ma sai vidia kwara wo di nga o foi pole ase alo wari ole ase kala le fong kanga le fenga lela ia nga va ele yo siama yo fongo nga makua ingu nga vidia ku si vai pule ole ali se kala ko ingali o fia e ari ko inga ya ke uma o lo ke pisi va ai le va venga mai nga kama yo le mea iyo kama kongu ai Bos, lau fionga tama, vai le saur tama, ai makua ma mau fai pule fa mai, lau fionga tama, ia, vai, lai le lei mea uma, au ke popole, o le kala pai, o oia ke koe kofi fo, iyo, au ke aku makang, la kau le ua, ele i oi kua, kama kongu ai le oki ele mea. Ya, taurungan proklame leva ngora fia. Alo fatele mo o tou. Ya, kau fai fa uma le aka ya e fia. Ya, mi se fo yo, nisi yo mafatia fo I fa no ngol malangan mliu mleo ti ya. Ka ma fana le tua. Ma wo singa aka. E le fia. Ya, a fai fo wole tau tamali ila fo ye fo nga fatele. Ole no tainga. Ka ko fia. Ka ko fai me fia. Ya, ai fo ise manan tor proklame ma fai proklame pa o papa. La foi fonga pe no foi atu ele o senga ngai na ia tu langa e fa tauta pe le ai ole atanga talo fa ia ku ala lo ma fa pena o foi la ia ele so nga va fu ma ka wo mai fu tu lo ma polo ma kai fa fo ma ma kau pa mai mo bo karinga ma le ua le tu langa ta to wi o fai mea fia talo fatu ia I le tina ya ema fa ale no SMS fo yo le afionga po ya afa il livanga le fiafi le mafuta mai afali le mafuta mai lo Hastings man do falo ema fo ya semi pa utu malava se fina ma to tele lava ya misiro so fa le fiafi ya vai mangalo le lo fo le tu ma ruia na tu le sapati ma le weekend na so taya ya o te toi fa biantu o le tu sanga le nei o le tausanga o le matai Chiefs go the Chiefs ya fela invest fo o le asonga fua le solua me le solulu o le au mai tanto por kalame tu ina sa o mai Samoa ya moli foi la fa malo mala fa tai si uso a fa sala lauri to fa va aina for sa
Congratulations, brother. Uba mai a foi lau lua vai aso o le scholarship foi ma le sa maua i le ABC. News foi le tele tono Australia. Ina ia wha lau tele ele to mai matulanga uma whapena. We all support you. Ai sa ulosi o uso i ngā whai mei ka poru kala mei Samoa. Ia ono nisi fo ona i tuangia le maalofia ma vaenga fo ele ainga o le atu wa atuai i le e te iei le songa fua ma le so lua me se fo le so lulu. Tatou toi whelo ai fo ila ia lea e mea update o le a au mai nei no whanga fo le a malanga tu iei. Ia ai tatou toi whelo ai i le aso tofi. I le anga le lei o le tua. Ia ai mo le nei e fiafi a siata fale manu o lofa tele mo o tou sa moa le atunu pele soifua ma imanuia. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou ainga, o lo alala i atu no mau. To be a fiel, no premo or Samoa. Papatai left your mind. We will see you again. God bless. Hello? Happy birthday, Yus! Siri. Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me kana mo vine kwai. Fa mo yo kolos fanga uma va kolo taro fa ka choy celebrate los fanga o chamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si pe fie. Uso, fang ko kongi me mero fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, Talofa, welcome to Tomasi. Malo. Payment. Talofa bacha.